game yang aku akan bagi sequel, remaster or remake. Terima kasih atas komen Bernas ni. Dia bagi aku idea untuk new form of video untuk aku milk it. Aku akan pilih 3 game daripada video asal tu. So kalau korang tak tengok lagi season 1 dia, kita tengok dulu for context. Alright? So let's go. Sequel, remaster, remake. Black, Downhill Domination and Bakugan Battle Brawlers. First, Black. Game ni dulu basically bapak kepada semua FPS. Grafik waktu tu lawa gila. Bunyi tembakan dia pun macam ASMR untuk telinga aku. Kalau tanya aku lah kan, Black tak perlu remaster. Dia perlukan sequel. I mean, Black waktu release dah ahead of time dengan grafik, animation, destruction effect. Tapi, cuba imagine Black sekarang dengan engine Battlefield. Confirm Call of Duty terus rasa insecure. Harap dia tak tambah lah Battle Pass dalam Black. Unlock engraving peluru yang bertulis, "If you read this, you are gay." LMAO. RM29. Downhill Domination. Okay, yang ni sumpah gameplay dia memang pure fun. Kau boleh terajang orang kiri kanan macam gangster naik basikal. Aku rasa tak payah ubah banyak benda. Maybe kasih grafik HD sikit. Bagi aku apa yang diperlukan adalah online multiplayer atau at least split screen. Kalau diorang tambah online multiplayer, sumpah game ni esok terus viral. Aku boleh bayangkan TikTok penuh dengan klip orang terajang sana sini. Lepas tu edit orang buat skill apa semua. So, I think this game needs a little bit of remaster. Lastly, Bakugan Battle Brawlers. Me personally, aku ada banyak nostalgia dengan game ni. Aku happy kalau dia dapat either sequel, remaster atau remake. Tapi kalau aku personally, aku akan remake game ni. Maybe improve the deck building, tambah Bakugan baru, kad baru untuk strategi, because I see the potential dekat game dia. And then maybe remake cara Bakugan tu fight, sebab dekat PS2 dulu ada 3 cara untuk kau lawan. Button mashing, lepas tu attribute matching dengan joystick. Yang joystick tu dah buat beberapa controller innalillah dah. Maybe tukar jadi real time fighting, I don't know. Lepas tu tambah online battle yang mana kau boleh lawan player-player lain. Kalau remake betul-betul, Bakugan Battle Brawlers boleh lawan Pokemon aku rasa. So bottom line, Black sequel, Downhill Domination remaster, Bakugan remake. Kalau betul benda ni jadi, hidup aku complete dah. But knowing the game industry sekarang, paling pun kita dapat adalah announcement trailer, lepas tu delay 3 kali, and last kali cancel. Standard lah tu. So let me know what you all think about this. Atau ada game lain yang korang nak aku discuss, just let me know.